Hadin ka jingyo jing hikai ke ba omdon kam ban siu AA lane ke ba shu hikai A kum ke jingai men sim shu ya kiti ke samla ke balala ban pendap ya ke jing sya hikai ban tip ya ke kor komputer ya ke bala pedlong da ke seng rawa lane ke seng Riboy Area Welfare Association ketika kenhun mentak sing ke lala ban sam ya ke certificate lane ke sernot shi kiti ke samla ke balala ban pendap ya ke basic computer course bat ke computer application accounting and publishing sya ki ars pangut ke samla ki ba pule ha kiti jing ai jing hikai ke seng kala peniat klaim da simpisa nak samla ki buan pule ha giti ki jing ai jing hikai hagini kasngi ke bala penku borom ya giti ki samla da ka bai da ki sernot lai don lang uba box stars im ubde BPM jong ka umsning blog nanta uba donbor marbanyang uba head lengdo ki bidi founder member jong ka rawa nanta uba kit dorius dekar ubde project manager jong ka do well mission society kumjuru kit khot jong ka seng rawa ki bakentup nadu i president ikong bala kentiu umba ikong banisha umba ibdi vice president uba Samuel Shangdiar ubde general secretary lembat kiwe ki samla pule ki bala yo ye kiti jing aji hikai A bantip ya ke kor komputer haba ajing kran lengkot ki lapan pau ya ke jing songu bat ke jing kuble ya ke sengrawa kabladon ya ke bakum gane kor komperkhat ban aji hikai A namar bantip ya ke komputer ha gine gisi ki bamenta kalong ke badon kam hadu kata bat kene ke jing kener jing rap jong ke seng ya ki samla ki bawan na ki longging ki baduk ki bomla ban yo ya kiti jing aji hikai dak bahaban siu ha ke dor ke baram kalalong ke jing kerku ke bakrau Nangliang jong kinong ilam jong seng rawa kilapan pau ya ke jing kuble ke bagerpang syabarok ke badan benta bani snok ketilang bat keseng ban pun urlong ya kene ke jing angnut jong seng kamtam ya kino hikai ki bakentup ya ikong Felicia Karwaniang ikong Ri Demiu lengdo baruba John Robert dingdo Me ban syai umsong Kano ka jing kemen ni mo bang yo ko nek ngalan leng ba jo kandidat leng ba jo nek rawa kerawan ra ini bang yo ini ka basic computer course mo kalong ka jing kemen ni ki baro mo ki kena kalong nak ka branch madon mau di ban pong samlem gisongu mo bang yo ko nek ngalan ban ngidegen ban aingu mo yang kini ki balayalam nanti yang igung ka seng rawa isa lagi balik no mo ibara krando dengan keberhei ide iwe ini kinong seng bakunju mo ai api kibara sangen dari gambar jutip mo bagi dan sakiwe ipan mo dengan ai api yang lain ublay nang kerku api ya kam to bapitre ya ke bapire ublay kerku api bakunju kinong ikai gijongi imes barakentiu bradan bagi ando paslang jong kaneka benta gejongi mo ngene ngilawan selam ba mo te ila yo ke tu yang benta te obre yo ban kerku ya primes barakan tiu te kumju ya i mes ri tu meu bra kaya gi kumju i mes gimana mombati la ni kata ka syarak ka bala penyeng halor jing penyeng syarak on the candlestick la ni candlestick pi pilong karawe ba pernah pilong ru kita ki khun jongi ki bala don hajrong kum utawar uba kiwe ki yo net wok na pi tenga kwa ban ai men sim pi ki heb ga it jongi ba pi nang dang don ka men sim ka bashir hem ban kumno ban kule puthi ban perkhat pradan ha kalenti ka badai mat basisha namar ba kaktin ka ong ba ni hap ban penbet nadu ba dangret anda ngilahe min om kenriang denam tenang tale se hapreng ginya denti jong pi giding pule puti jong pi imis isar jong pi le se imai yu pidom ne balik pidom kitip katu kat pakidang mai pi giding ong the oil of joy ong fisku oil of joy no ko nyang jing kemen ke pi kat pakidang mai pi phagoi ngasni pin sarki pin hiyo ento so jing jo tem jude bendom habe imes iyo check yala de kamot den kidong hangno ka mes tit lo pi na kaliang jonga hoj ngala de yat ko mayat pi kumne nga kijing pule jonga ngala pule keleng ngala pule se bihar
ngala pulih sa Sikkim, ngala pulih sa Guwahati, kumda kenter ngalawan ngalay kundu bon jat iperlok na por bang pulih kumpa pulih mapi. Bat ngalay ka school ru kum kani ngajing pulih pi kebayo Piru pi mdan kam mansiu ngarong tan mansiu ngarahan ko way school wi khot ke JNB school. Por bang nang school. Tiap tan kam siu ngaro ship ya ro. Te penun kam hok ya ka ka ba pi nalor pi dang yo ke ba pun hi ka mensim khasi jongi ya ka ke ba ngi yo free kim jutre dang men kisnem tu ladep ter jong isar group la lai coaching jong MCS apo report pada bun dikna ki drop out kalau dia register ya dia kumba aspa mot have at the end of the course ki sakut satang kubasan sanpong nen rupongwa te kata kadang akwa ba mapi pinong yai ni ide pinong ki ba bayai sha njudei bandon ka mensim sarong bat kumta trepter kata kadang gi ai mensim jonga te klem na pen slam shu to ai ba kali ka kasni ka de jing ke jong pi yo ni uso ka jing jok jong pi nang tang akwa ro ban ai men sim ya gitu ki bom shem la poi sa ka thong nga tharai don le se bom ki bom poi sa ka thong henrei pinham persang pat ha ka jing yang persang nga jong pi pin poi sa ka jing jok ngai i dong supai ha YouTube kumba artayo iwe na ilong kami ibanang ni na pun kumpi ka jing yang persang ju i hadu ka jing long bai la long mi lo idang yo certificate degree Nri ma phili le bidang dei bahai kita ikor wa yu bidang la bhavane sha te suha ndei tang ba phila yu ai sim le mi prolog jong ki bangi kwa menta baga themri hoi jungi nin mi ki star nin mi ki IAS officer nin mi ki MCS officer nin mi ki doctor ki engineer but kiwi ki officer ki department ba pher lada ni don kum kamen sim jong ki badon menta kasni hangni te to ublei ke jing suk ublei ke jing start un kur khui pi ya ke jing minap thok jong pi hala ke jing pule puthi ka jong pi namal balada pi kwa benong beriu basta pi hap benbut ya kidin jat dong we sim bonam tam haprthei utau di Solomon ya pila kan kuliah ka kecil kita ka don spang in Solomon kan nomi story ngo de beriu bastat bah haduk mentam patla manom no compare ke start sa jong ha tela da pikwa benong kong Solomon pihak benong kita pengong ipi kibat baya ke jing sai jong pi kim de ben tuluk da sang ngai ke jing sai jong pi anbu halor jing ni yang syarat kidon kau ni toy toy lang mati radu kana sali mengamat ke bangsa jadi nak kata kadau kapulong yang abangan kemen kemensim mengan i hadu kana ka mo kana ka rawa ka iba rani la ino kanang yang tenun bana kermen bana le sakmat minang ya to stop bana inang la manora sakiwe pa kijingdon kam ha kana ka organization la kada ya pule putih la kada ya kam kijam la kada ya imlang kasaram ha kana kono kabenta la kada ya koi kakia la kada ya kai ka putih bro min ya tailam rengkap ki member kabenta mengi ki ba dangdon te ha kana kapor na tungjom shu ya kita kente ai pule ro sa sistem ya pi hoy punta kasi kada program bersama kita ki certificate sabi ki mo perlop sama kente sudah kita samaran ba kita tanna dom pi la perlo ke kene kasih bangala benelum lampungnya ada klum na don pi nimla ben kendo nim poi ne jadi nak kata kada hapor ba di tete pun yang ba ni kasih saja ni don kam na bukta lagi ya bro jadi nak kata kada na pun ya iba het do on tem no platform na akajin kam jongi la platform Bangla itu nak kata namanya. Tekane kali kasih ke batman. Ba video ya kini kinsan kini certificate lepi. Nang ba kajing treshtom jom kinong penjat jom karawa. Tekane kapor na pinpok kirwel lepi. Baro itu kiban sayok ya kene ka
sertifikat kibala pendem hok ke kamram kum